Dobro jutro ili dobar dan. U moje lično ime, u ime opštine Istočna Ilidža, koristim priliku da sve učesnike današnjeg naučnog skupa pozdravim, da se još jednom zahvalim i da iskažem svoje zadovoljstvo prije svega jednim ovako uspješno realizovanim projektom. Nekako kad smo krenuli prošle godine u organizaciju Dana Žarka Vidovića zajedno sa grupom entuzijasta, zajedno sa predstavnicima tada još neformiranog kulturnog kluba Frones, zajedno sa Filozofskim fakultetom, zajedno sa Bogoslovskim fakultetom, a ove godine i zajedno sa zadužbinom profesor dr. Žarko Vidović. I nekako nam je sve u tom momentu izgledalo možda nezamislivo, neostvarivo, ali da li je Božija promisao, ali mislim da sigurno jeste doprinijela do toga da evo ove godine organizujemo druge Dane Žarka Vidovića i to u baš ovom prostoru. Prošle godine nam je najveća nedostatak bio taj što to nismo imali gdje na jednom adekvatnom mjestu organizovati u Istočnoj Ilidži, a evo ove godine u skladu sa onim kako smo to i rekli u galeriji Žarko Vidović. Dakle, za jednu godinu smo od samog početka organizacije ove za nas jako značajne manifestacije, ne samo za Istočnu Ilidžu, već za grad Istočno Sarajevo, a rekao bi da je to vjerovatno jedna, ako ne danas, u budućnosti sigurno najznačajnijih manifestacija, odnosno kulturnih događaja u cijeloj Republici Srpskoj. Sama zainteresovanost i publike, sama zainteresovanost akademske zajednice pokazuje da se u istočnom Sarajevu, odnosno u Sarajevu, jako puno može raditi kada je u pitanju kultura, da opština Istočna Ilidža jako dobro razumije šta je potrebno u ovom momentu uraditi da bi se prisustvo sarajevskih Srba u Sarajevu i u istočnom Sarajevu kao nasledniku tog srpskog grada dodatno ovjekovječilo i stavio pečat, naročito na sve one istaknute sarajevske Srbe, a jedan od njih je sigurno Žarko, jedna od njih je sigurno i Mica Todorović, i jako sam ponosan na to što smo uspjeli baš u ovom vremenu da obezbijedimo jedan ovakav prostor, da obezbijedimo jedan ovakav ambijent i da vam se svima zahvalim koji evo drugu godinu, naročito Matija, naš akademik, uvaženi Matija Bečković, dolazi ovde i svi ostali učesnici. Kao što pretpostavljam znate, Pravoslavni Bogoslovski fakultet ovih dana slavi svoj jubilej 30 godina, kako je između ostalih i Žarko Vidović bio u inicijativnom odboru za njegovo osnivanje. Tako da mi imamo kao fakultet obavezu da se sjećamo njegovog života i djela, ali i kao teolozi na poseban način cijenimo njegovu misao. Kada modernistički ateizam kad je koristio jedno pitanje kao ključnu argumentaciju u kritici religije, a to pitanje glasilo je gdje je Bog bio u Auschwitzu. Mnogi su objašnjavali da tamo Krajina i zapadni dijelovi naše otadžbine su nekako više podlegli ateizaciji nego istočni, upravo zbog toga što je tamo bio Jasenovac. Zato što je tamo bilo neviđeno stradanje ili one jame koje ste vi, Matija, sinoć tako lijepo opjevali. Nije to samo bilo kod nas. Modernistički ateizam je koristio tu temu gdje je Bog bio u Auschwitzu i u evropskom kontekstu. Onda se pojavio u Evropi Jürgen Moltmann, koji je upravo na iskustvu logora u stvari utemeljio onu svoju poznatu teologiju nade.
Nešto slično je učinio i Rudolf Bultmann sa svojom demitologizacijom Biblije i to su dva čovjeka najzaslužnija za takozvanu reteologizaciju filozofije u Evropi druge polovine 20. vijeka, za jednu reteologizaciju koju posle Ničea u Evropi zaista niko više nije očekivao. Nešto slično je u našem lokalnom kontekstu učinio Žarko Vidović za našu teološku misao. Možda bi pandan Moltmannovoj teologiji nade i Bultmannovoj demitologizaciji, tim konceptima možda bi Žarkova teologija zavjeta mogla da se posmatra u istom ključu. Dakle, dok su ostali tvrdili da zbog Auschwitza nema Boga, Moltmann i Žarko su upravo tamo, u tim najstrašnijim mjestima ljudske istorije, pronašli Boga i na tim konceptima, na tim mjestima u stvari sagledali tu veličanstvenu istinu da sve ima svoga smisla, pa i tako užasna stradanja. Kada smo prije 2 godine na slavi Filozofskog fakulteta na Palama, na praznik Svetog Jovana Bogoslova, Ranko Popović, Miljan Popić i moja malenkost razgovarali, tu su bili naravno još neki važni ljudi, o tome da se uspostave dani Žarka Vidovića u istočnom Sarajevu zajedno sa Pravoslavnim bogoslovskim fakultetom, a potom utvrdili datum prvih susreta sa kolegama Topalovićem i Đogom, i kada je nakon toga načelnik opštine Istočna Ilidža Marinko Božović sa oduševljenjem prihvatio da bude pokrovitelj tih prvih prošlogodišnjih susreta, ni slutili nismo da će Žarko Vidović ove godine dobiti svoj dom u prostoru sadašnje veleljepne galerije koja nosi njegovo ime. I da će taj njegov dom biti ispunjen slikama i crtežima jasenovačke mučenice i prve žene akademika u Bosni i Hercegovini Mileve Mice Todorović. I da će ta vrata tog Žarkovog doma prvi otvoriti njegov privrženi i odani prijatelj, a naš najveći živi pjesnoslovac Matija Bečković, baš na praznih svetih mučenika jasenovačkih. Ima nekog čudnog promisla u svemu tome, kao i u riječima profesora Milana Radulovića, da je Žarko Vidović čovjek koji istančanim liturgijskim osjećanjem srpske tragičke istorije prevazilazi prolaznost. Upravo se to čudesno i liturgijsko prevazilaženje prolaznosti ostvarilo i ostvaruje sinoć i danas na jedan preobražujući način, gdje i ovaj grad i naša kultura dobijaju svoj zavjetni umjetnički prostor i simbole žive umjetničke stvarnosti koji kao krsno-vaskrsni mučenici sada već progovaraju iz eshatona, a ne samo iz istorije i prošlosti. Žarko Vidović napisao je veliku zbirku eseja o vječnim ljudskim pitanjima, duhovnim i egzistencijalnim, nacionalnim, kulturološkim, istoriosofskim, etičkim i teološkim problemima i zato je njegova filosofsko-književna misao jednako važna i za saglašavanja, i za sporenja, i za samopreispitivanja. Milan Radulović nam je prvi kao studentima otkrivao Vidovićevu filozofsko-književnu i teološku misao, a za Radulovićem kasnije i naš profesor Ranko Popović i pjesnik Željko Grujić. I posebno je važno da se na današnji dan sjetimo i njihovih uzvišenih imena. Pored velikih svetosavskih, zavjetnih i žrtvenih tema kojima se je bavio, transformacije srpske istorijske svijesti, Vidović je osjetio u romanima Đorđa Ocića tu jednu transformaciju srpske historiografske svijesti, pa nam je izuzetno drago što je zajedno sa ostalim učesnicima danas sa nama i njegova kćerka Dejana Ocić. Ovih septembarskih dana, kada milošću Božijom sve hoće da bude kako treba, i kada smo obilježili spomen na Željka Grujića na Palama, na Aleksu Šantića u Mostaru i pripremamo se za susrete Milana Radulovića u Han Pijesku, praznik mučenika jasenovačkih i sabor Žarka Vidovića ovdje i sada jesu sve same potvrde i slike žive eshatološke stvarnosti našega vremena, gdje punoće ljudskog bivstvovanja ostvaruje se preko tih bogolikih ljudi.
Kako bi rekao Matija Bečković u jednom intervjuu iz 2000. godine, koji je s njim na Palama vodio pomenuti pjesnik Željko Grujić, u jeziku kao i u životu nema ničega slučajnog. Sve ove ljude i nas danas s njima i međusobno povezuje logosna vjera u vaskrsenje, sloboda ljudskog i stvaralačkog podviga da se bude i ostane istinit i mučenička žrtva 20. vijeka koja svoj najdublji i najbolniji izraz nalazi upravo u jasenovačkom martirologijumu. Veoma ganut sinoćnim, istovremeno snažnim i strašnim riječima Matije Bečkovića i Muharema Bazdulja, pročitat ću vam dio razgovora koji je mladi pjesnik Željko Grujić vodio sa tadašnjim profesorom Filozofskog fakulteta u Sarajevu Enesom Durakovićem. I Grujićevo razmišljanje o Jasenovcu, svojevrsnu posvetu mučenicima, koje juče i danas proslavljamo kao pobjednike života i svjedoke vaskrsenja. Zakone Sarajevske čaršije Željko Grujić, mladi pjesnik, tada je na svojoj koži prvi put neposredno osjetio 1983. godine, kada je, kako i sam svjedoči i pripovijeda, rukopis svoje zbirke pjesama Edenski izgnanik na nagovor prijatelja Nenada Okića odnio na ocjenu u kabinet sarajevskog profesora Filozofskog fakulteta Enesa Durakovića. Pričalo se tada da je najjača referenca tog mršavog čovjeka, starog 40 godina, bila sadržana u 3 riječi: đak Muhsina Rizvića. Okić je Grujiću govorio da je kroz ruke tog čovječuljka tih godina prošla svaka zbirka mladih bosanskih pjesnika. Kao takav dežurni Selim vezir Sarajevske književne čaršije, on je bio taj koji je vodio računa da postriže što je predugačko. Profesor je Željka Grujića dočekao napadno ljubazno, ponudio pićem i udostojio prijatnog razgovora. Pošto je čuo da dolazi iz provincije, sa Pala, sa Romanije, naširoko se je raspričao o svom prispjeću u Sarajevo, negdje iz okoline Dervente, snalaženju u tom gradu, kopanju kanala po Marin dvoru i još koje čemu. Razmetljivo lak u gesti i govoru spominjao je Dizdara i Kulenovića, ali malo pomalo na površinu tog njegovog profesorskog artizma isplivala bi ona puka sušičava učenost kojom i danas mnogi akademski građanin uspijeva da zaogrne svoju nedarovitost i stvaralačku jalovost. Što je više govorio, Grujiću je bivalo sve jasnije da pred njim sjedi živi primjer onih ljudi koji su nužno povjerovali da se u svakom poslu i prilici mukotrpnim naporom volje da nadoknaditi pomanjkanje srca i pameti i tako zauzeti zavidno mjesto na društvenoj ljestvici. Frazeološke ćorke kojima je profesor zasipao Grujića u namjeri da ga impresionira svojom učenošću, ovaj je doživljavao kao rojenje bezglavih muva. Sve što je izgovarao svjedočilo da je taj čovjek osim gole volje nema ni jednog drugog unutrašnjeg uporišta za čuvstvovanje i poimanje poezije. Tipičan primjer pukog trijumfa volje i ambicije bez pokrića, koja se u njemu tokom profesorovanja nepovratno stvrdla u suvu drenovinu. Profesor je uzeo zbirku i novo sretanje dogovorili su za 15 dana. Kada je Grujić u dogovoreni dan i čas ušao u profesorov kabinet ponovo, ovaj je predusretljivo ustao i krenuvši mu u susret rukovao se s njim s napadnom srdačnošću kao da je riječ o starim prijateljima. Pročitao sam pažljivo nekoliko puta vašu zbirku i zbilja moram vam reći da sam oduševljen njenom zrelošću, a naročito muzikalnošću jezika, otpoče profesor. Pa se zakašlja i nakon kratke stanke nastavi: zrelo nema šta, evo me stojim vam gotov za recenzenta. Nego slušajte, poče profesor nekako ispod tiha s kraja tanjega. Ima u vašoj zbirci nešto što motivski odudara od cijele sadržine, prosto strši, bode oči, bilo bi dobro da taj ciklus izostavimo. Grujić je ćutao. Vi možda pretpostavljate o čemu govorim. Grujić je tačno znao na što se ovdje cilja, ali kako je i dalje ćutao ne pokazujući nikakvog znaka uviđavnosti i predusretljivosti, prema toj profesorovoj potrebi da bude recenzent, ovaj stišano sa izvjesnom diskrecijom dodade: znate onaj ciklus o Jasenovcu? Grujić je ćutao.
Priznajem da taj ciklus po pjesničkom umijeću nije ispod ostalih, ali mene je iskreno rečeno začudilo otkud jednom mladom čovjeku danas i ovdje potreba da se vraća u ta strašna vremena od prije 40 godina i svoju lirsku dušu pozljeđuje zlom. Profesor tu začuta nekoliko trenutaka posmatrajući Grujića i iščekujući njegovu reakciju, no kad vidje da je na pogrešnom mjestu napravio dramsku pauzu i da ovaj nema namjeru da bilo šta kaže, nastavi. Htio sam reći, ne ozlojeđujte se Jasenovcem. Pogledajte koliko nam obična svakodnevica tu, neposredno oko nas, nudi dragocjenih detalja i sitnica koje prosto vape da budu opjevane. Dovoljno je da bacite oko kroz prozor, a vi bez sumnje posjedujete istančan lirski njuh. Pamćenje otrovano zlom podjednako razara i pojedinca i društvo i zajednicu. Grujić je čutao. Očinski vam savjetujem da izostavimo taj ciklus pa u štampu. Meni je itekako stalo da otkrijem novog pjesnika. Znate li vi šta znači otkriti pjesnika? A, šta mislite? Sad već najdirektnije prozvan, Grujić nije imao kud. Profesore, vi znate da se u nas o Jasenovcu vrlo malo pjevalo, čutalo se uglavnom. Da, jedva dočeka profesor, vidno obradovan što je Grujića izvukao iz čutološke busije. I zato vas upućujem da se zamislite na tom činjenicom. Zašto Jasenovca u svom opusu nema recimo jedan Ćopić, jedan Kulenović, Popa, Davičo? Razmislite o tome. Cenzura, autocenzura, strah, reče Grujić. Strah, to baš se začudi profesor. Od koga? Profesore, da ne licitiramo. Jasenovac nije samo zločin iz obijesti, hira, strasti, loše afektacije, neuračunjivosti. Jasenovac nije sticaj slučajnih i proizvoljnih okolnosti. Jasenovac nije prirodna, nepogodna stihija, a nije ni istorijski incident. Naprotiv, Jasenovac je sistematičan zločin koji nije projektovao ludak, nego hladna racionalistička glava katoličkog klerofašizma. Zločin sa političkim i državotvornim predumišljajem, čiji je istorijat star skoro 100 godina. Jasenovac je dugo pripreman i, da tako kažemo, očekivan zločin. Podjela uloga na dželate i žrtve izvršena je davno, samo se je vrebao trenutak. Tako se dogodio Jasenovac i to ne nekom drugom ili bilo kome nego nama. Pjesnici su bili dužni da se među prvima suoče sa tom istinom. Naravno, ne iz pozicije dželata, nego iz pozicije žrtve. Ne, i 100 puta ne, podviknu profesor, ali se brzo savlada, povrati i stiša. Jasenovac je bio to što je bio, bez sumnje, trijumf zla, ovakvog ili onakvog, svejedno, ali što se pjesnika tiče, ne, tu nije posrijedi cenzura, autocenzura, strah, nego nalog mudrosti. Oni su prečutali Jasenovac kako bi sebe, nas, našu djecu i književnost zaštitili od zlopamćenja. A šta vi kažete? Pogledajte 5. pjesmu iz ciklusa. On uze da lista rukopis, evo je, pogledajte posljednju kvintu. Čita naglas. Ne dajte mi nikad da začutim, dajte mi gusle i pričesnog vina, da vam pevam zvezdama godinama, da vam duše niz večnost zaputim. Ne dajte mi nikada da ćutim. Vi, mladi čoveče, ne samo da ne slijedite nalog mudrosti velikih pjesnika, naprotiv, vi imperativno pozivate u drugu krajnost, da se o tome nikad ne začuti. Prizivate nekakve atavizme, gusle, pričesno vino, da to pređe u epsko i religijsko obredno pamćenje naroda kao zalog nekakve večnosti. Ovo zbilja odiše na mem i reakciju. Vi pozivate da se ne ćuti. Ali, profesore, prekida ga Grujić, ne pozivam ja, nego starac Vukašin iz Klepaca. To je vapaj žrtve na koji je pjesnik po svojoj vokaciji dužan da se odazove. Ko će ako neće pjesnik? Na Jasenovcu je nemoguće izgraditi bilo šta ljudsko, smisleno, svijetlo, buduće. Jasenovac priziva zlu krv, vuče u Karakazan. Dogodilo se, jeste, ali mudri ljudi kažu, bilo pa prošlo, ne ponovilo se, idemo dalje. Ali vi znate, ne izdrža Grujić, ćutnja se može tumačiti svakojako, ponekad i kao znak odobravanja. Profesor ustade iza stola i poče da šeta po kabinetu. Osim nervoze u njegovom hodu i pokretu bilo i neke naročite teatralnosti. Onda iznenada zastade spram Grujića i prokinu. Konačno, šta vi imate s Jasenovcem? Vi koji ste, ako se ne varam, rođeni 61.
Imam profesora nešto sasvim lično, blisko, da ne kažem lično. Šta profesor se netremice zagleda u Grujića? Djeda po ocu. Nije valjda, prekida ga profesor. Da, mrmljao je u sebi u bradu profesor, to jest nesuđeni recenzent, vidno zbunjen i zatečen. Da, zanimljiva teza. Ovo mijenja stvar iz osnova. Iz osnova, profesore, ustade i Grujić, dajte mi zbirku da još jednom pogledam to o čemu vi govorite, pa se vidimo. U svakom slučaju hvala vam. Slušajte, primat će mu se profesor blizu i nekako zavjerenički. Želio bih da ovaj razgovor ostane među nama. Očekujem od vas da se opet vidimo za 15 dana, ali bez tog ciklusa. Pogledajte i vidjet ćete da sam u pravu. Grujić dohvati zbirku sa stola i uz riječ vidjet ćemo, nasmiješi se, izađe iz kabineta. Ovo je ukratko taj razgovor i na kraju želio bih da dodam još jednu rečenicu. Ako ko ne vjeruje u vaskrsenje, neka pogleda ovu galeriju, jer upravo iz nje progovara živa riječ i slika Hristovog vaskrsenja, ponajprije oblikovana likom i djelom Žarka Vidovića i likovnim opusom Mileve Todorović. Hvala. Ja sam se sitno pričao od kada sam juče ovde došao, a sve mi deluje nestvarno i da se samo ovde tako nešto moglo dogoditi. Već sam nekoliko puta odao priznanje onima koji su došli na ovu ideju da na ovom mestu i u ovom gradu ovako zdanje posvete umetnicima kojih se niko drugi ne bi setio. Kad se to gradilo i kad se to namenjivalo, niko se nije sigurno setio da će tu biti Žarko Vidović, da će se ta galerija zvati po Žarku Vidoviću i da će biti izložba Milice Todorović. Dva tako skrajnuta i bez igde ikoga umetnika i stradalnika, a uz to još i jasenovačka mučenika. Ali da ima ovako jedno raskašno znanje u jednom gradu koji je tek nastao, to je ipak nešto što se ne može objasniti, a da se ne setimo baš onog u što je Žarka verovao. Tako da ovako raskošne prostorije i slike i knjige već tu Žarkove i ta naslovna ploča gde su poređena njegova zanimanja, a mogla bi biti do zemlje i poređati još ko zna čime se on sve bavio, ali neka Božja i viša pravda je učinila da i on dočeka neku pravdu i to ne baš tako dugo posle svoje smrti. A još se tu pojavljuju one nade da je zaista u kulturi, u veri, u umetnosti jedina naša nada, jer nijedno od to troje ne može bez istine. I ne znam ko je sve za to zaslužen, ali ovo zaslužuje najveće priznanje i pohvale, jer je sva naša nada bila u to da kultura neće imati nikakvih granica i da će se ljudi povezivati slobodno i misliti i da će, što kaže se, izaći iz tih jazova jedino pomoću kulture. Ali baš u vreme kad su tvrdili da će se ukinuti granice, one su iskrsle tamo gde ih nikad nije bilo. Na svakih 100 metara ima neka rampa. I ne samo da nisu ukinute, nego su uvedene tamo gde ih nikada
bilo, ali da je vera da će se one ukinuti, da će se normalno stvarati i živjeti, dokazuje i ova galerija, ko je sve zaslužan. Ja ne mogu ni da pobrojim, ali meni ste ukazali veliku čast i radost što sam ja bio sa vama i što sam bio ovdje, što sam mogao da govorim više o Žarku kao ličnosti nego što kao poznavalac njegovog dela. Ali nije se moglo sa njim ni razgovarati, a da on nešto ne kaže što bi bilo vredno zapamtiti i zapisati. I to što ste od njega čuli ne bi čuli ni od kog drugog. I on je tako pun krug svoga života ispunio različitim interesovanjima. Uvek je bio po neki semestar njegovog života posvećen nekoj drugoj oblasti, a sve sa istom vatrom. Ima taj odbor koji se bavi njegovim knjigama. Evo sad i ovde su objavljene 2 i one su lepo opremljene i tačno postaju ono što bi on i želeo da budu ovako klasično opremljeni i da liče na neku od tih naših klasičnih biblioteka. Nije doživao da objavi ni svoja sabrana dela, a i ono što je objavljivao to je sve u nekim koricama i u nekoj opremi koja se nije nadala ovakvoj opremi i ovakvim knjigama. I to je sada sudbina ovo 2 umetnika, je ohrabrenje za sve one koji su se zaputili tim putem kojih ima ovde u Republici Srpskoj koliko god hoćete i koji misle da ih niko ne vidi, da nikakve nade nema za njih i da je njihov život uzaludan. Ali ohrabruje ih ovo 2 ljudi da nije tako, da ima Božje pravde i da svaki od ovih slučajeva može da ohrabri. Jer baš oni nisu imali nikoga, a oni koji sada ovde stvaraju imaju njih. Tako da bolje stoje nego što stajao Žarko ili Milica Todorović. Znači, još se to dešava sve kada obeležavamo ove jasenovačke žrtve, a oni su stigli da to bude. Pa kad bi bilo govora još o logorašima u Norveškoj, ne znam gde, uvek bi se tu našao Žarko Vidović koji bi imao šta da kaže. Ja zaista svima čestitam i ovo je ne samo u Republici Srpskoj jedna važna adresa, nego u celom srpskom narodu. Iako bi neko trebao na nečemu da nam zavidi, to je baš na ovakvim podvisima koji mnogo bogatiji i mnogo bezbrižniji ne rade i sve više odustaju i sve više umetnost sklanjaju sa glavnog puta, da ne smeta politici. Tako da nije baš u naše vreme uobičajeno da se događaju ovakve stvari. Niti ima negde drugog gde se ovako nešto događa. To su neki najskromniji budžeti svuda i najskromnije zgrade. Ne znam da je negde nešto tako napravljeno. I to će uočiti svako ko ima oči, a da je junaštvo to na što su se odlučili oni koji su sve ovo izveli, to je svakome jasno. Velika stvar i najbolji odgovor na sve te priče, na sve te klevete,
Mi smo proglašeni narodom ubica. A i zec, kad se domogne ovih naših živica, on malo umiri bilo ispod slepočnice. Tako da vera u neku pravdu i istinu, ona ne umire u našem narodu i to je naša jedina nada i nepobitna konačna pobeda. Ko je poslednji, bit će prvi, kao što je to davno napisano. Radujte se ovim događajima i kao što se raduju ljudi koji su sinoć ispunili do poslednjeg mesta celu ovu galeriju, a mogu da zamislim kakve oni sve brige imaju, a kako su se doterali za taj dan i za to mesto, a to samo znači da su razumeli zbog čega je to napravljeno. Hvala vama što ste me zvali da budem s vama na ovom činu i ovim danima. Akademija nauka i umjetnosti proslavila 30 godina svoga postojanja. Na toj našoj svečanoj sjednici ja sam govorio da mi 30 godina kasnimo, jer smo mogli bar godišnje da iznamo jednu od monografija o značajnoj ličnosti od svih oblasti, da li je u pitanju slikarstvo, da li je to u pitanju filozofija ili istorija ili bilo šta. Toliko toga ima da upravo kasnimo 30 godina. Ali između ostalog ima nade, što i Matija malo prije govori, ja sam duboko uvijek ubijeđen i kao optimista da ljudi puno toga mogu da učine, da zaista ono što vrijedi da zaživi i da živi zajedno sa nama, da ne slušamo oni koji nam non stop govore da zaboravimo na prošlost, da koračamo negde u neku svijetlu budućnost i tako dalje. Život je sažet od normi koje nama, kad govorimo o norme, govorimo uopšte u smislu jednog biološke čulnosti kod čovjeka koji nam je odredio sve te neke elemente kao parametre naših reagovanja i našeg uopšte ponašanja kao društvenog bića, od one straha, od senzibiliteta, od uopšte emocija u našoj komunikaciji sa bilo kojom od umjetnosti, tako da su one ti neki parametri koji na nas utiču i kada stvaramo ili kada vodimo dijalog sa bilo kojim od svega toga, tako da su nama vrlo bitni ti momenti koji nas upravo kao svedoke iz svog vremena i ljude koji interesuje i prošlost i duhovno i moralno obavezuju da zaista vodimo o svim tim segmentima računa da bi shvatili same sebe i da bi imali neko svoje polazište u bilo kojoj oblasti kojom se bavimo. Tako da i nada koja postoji i u koju vjerujem, nada jeste, ja mislim, neki sažeta u našem vremenu i prostoru, u našoj reakciji, u našim obavezama i uopšte sposobnostima da učinimo da to sve što je stvoreno i što stvaramo vidi svjetlost dana i da ima smisla, da u najširem kontekstu pulsira našim i naravno svim drugim prostorima. Kad to govorim, mislim da evo i ovo sve što se desilo ovih dana je potvrda da mi možemo, bez obzira na sve one neke daće i nedaće koje su sa svih strana u našim prostorima prisutni. Prije svega mislim na razne Sorošove koncepcije, na raznorazne fondacije, na raznorazne nevladne organizacije koje nije problem, mogu demokratski da
pulsiraju, ali mi moramo da budemo svjesni i samih sadržaja i suština o čemu se tu radi i da zaista razaberemo negde i da kroz tu maglu negde sklonimo sa svojih vidika i da potpuno slobodno kao ljudi, kao stvaraoci nastavimo ovim stopama gde su i ranije naši veliki prethodnici stvarali i vodili računa o svojoj kulturi i ne samo svojoj, ona je uvijek kada je dostigla onaj svoj univerzum automatski bila i ona kultura koja je bitna za čitavu planetu. Bez obzira da li se radi o našim srednjovjekovnim manastirima, da li se radi o nauci, da li se radi kad saberemo sve, uslovno rečeno, brojčano mali narod je dao toliko toga planeti da mi zaista možemo i moramo biti ponosni na sve to i da uzdignute glave bez ikakvih kompleksa nastavimo da radimo ono što nam je zadaća i što mislimo da treba da radimo. Naravno, na svakom putu ima puno i nekih odrona, ako mogu figurativno da kažem, te odrone treba na jedan civilizovan način skloniti i da nam ne smetaju, da ne uništavaju neke korene ili ne znam neke plodove započetog u našem stvaralaštvu i da to proklija u najboljem onom smislu te riječi, ako mogu ovom metaforom da u kontekstu svih oblasti govorim. Tako da ja se radujem svemu ovom i ja mislim da ovo je jedan od susreta u ovom novom prostoru koji će vjerovatno narednih godina da još bude dinamičniji jer oblasti toliko ima i toliko prostorno i u svakom drugom smislu organizacijono. Ja mislim da je ovo jedan preduslov dobro stvoren da možemo nesmetano da radimo i na ponos svih nas i naravno prije svega i građana ovih istih i drugih koji su sinoć ispunili ovaj prostor, oni vjerovatno to od nas svih očekuju. I hvala vam, ja ne bih dužio da ostavim prostora i drugima. Ali meni je bliska misao našeg pisa Danijela Kiša koji je rekao da je prvenstveno 20. vijek vrijeme konclogora, logora smrti. Kiš je bio neko ko je možda imao i biografski, ako se može tako reći, a on je govorio o gorkom talogu iskustva, pravo da o tome govori. Njegov otac se nije vratio nikad iz Auschwitza, on je bio po očevoj strani Jevrejin, po majčinoj strani Srbin pravoslavac, kršten u Uspenskoj crkvi u Novom Sadu 39. i sahranjen na Novom groblju u Beogradu po pravoslavnom obredu. I kad govorimo o konclogorima, mi, globalno govoreći, obično se pominju Auschwitz, Bergen-Belsen, Ravensbrück i tako dalje. Međutim, u jednom smislu, i to ne kažem samo ja, to ljudi koji su dublje ulazili u logorologiju, Jasenovac je bio možda i najstrašniji logor uopšte. Zato što je u njemačkom pristupu industriji smrti postalo nešto dosta bezlično. Ta odnos između onoga koji nanosi smrti i žrtve nije toliko fizički kao što je juče Matija govorio o onom Žiletu Friganoviću. Dakle, Njemci su kao danas Amerikanci otprilike, ili Izraelci, što je poseban cinizam. Pritisnu neko dugme i onda negde bez nekog fizičkog kontakta dođe, a u Jasenovcu se dešavale zaista gdje fizički ubica i žrtva su bili kao najbliži mogući i što je posebna tragedija srpskog naroda, često jesu bili najbliži mogući. Često su bivši pounijačeni Srbi bili najokrutniji, kao da su ubijali nešto u sebi, ubijajući te druge ljude. I recimo Glez von Horstenau, koji je bio ambasador Trećeg rajha u Zagrebu,
koji je bio jako blizak Hitleru. Njih dvojica su bili iz jednog malog mjesta, Branau na Inu. Hitler je njega uvijek, da izvinete na izrazu, podjebavao. Da se ja nisam rodio na Branau, ti bio najpoznatiji čovjek koji se ikad rodio. Tamo Glesvenhorstenovu, koji nije bio neki sentimentalan čovjek i koji je, što znamo iz njegovih dnevnika, znao i za ubistva u Bjelorusiji masovna jevrejskih žena i djece još prije konferencije na Vansiju i konclogora. Glesvenhorstenovu je bio toliko užasnut Jasenovcem kad je bio tamo, da nekad kad razmišljamo specifičnoj grozoti Jasenovca, možda mi je prva asocijacija taj čovjek koji, kažem, nije sentimentalan i koji o njemačkim logorima je u stanju da racionalizuje ovo ili ono, a koji pred Jasenovcem se nalazi kao pred nekim metafizičkim zlom koje njemu kao takvom nije jasno. E sad, i Žarko Vidović i Mica Todorović su bili u Jasenovcu i mi znamo onu famoznu rečenicu Teodora Adorna da je poezija poslije Auschwitza nemoguća. U toj rečenici obe imenice su zapravo stilski rečeno sinekdohe. Poezija nije samo poezija, nego umjetnost generalno, i Auschwitz nije samo Auschwitz, nego konclogor generalno. Dakle, Adorno, koji nije bilo ko, je tvrdio da poslije tog iskustva umjetnost ne postoji. Poslije iskustva Jasenovca i Mica je nastavila da slika i Žarko je nastavio da piše i da misli, ali ne na isti način. I ja mislim da je donekle naš zadatak da probamo tu cezuru, tu granicu da nekako probamo da definišemo i da fiksiramo. I znate kako? Srpski jezik je bukvalno jedinstven jer ima dva pisma. A u oba ta pisma, i u abecedi i azbuci, R i S su susjedna slova. Samo u jednom slovu i to susjednom se razlikuju logor i logos, a u Evanđelju po Jovanu se kaže da u početku beše logos i u početku istorije srpskog naroda beše logor. Hvala. Dozvolite mi da kažem sad nekoliko riječi o filozofiji Žarka Vidovića, a to nije jednostavna stvar, jer njegovi misaoni impulsi su gradili refleksivno filozofsku teološku eseistiku, koju nije lako nekad zbog njegovih čestih schematizacija i simplifikacija iščitati i ispratiti. Prosto ne možete da vjerujete gdje je on nalazio neke tačke i neku hermeneutiku, jer ona niti je dosljedna, niti je tačna u mnogim slučajevima, ali je sve to nadoknađivao nečim drugim. Po svjedočenju Vuka Vrčevića, sestra vladike Petra II. Petrovića Njegoša, svetog Petra Lovćenskog Tajnovica, Stana, je u tužbalici nad njegovim odrom između ostalog nazvala ga i bilozofe, odnosno filozofe. Ovako narodski shvaćeni tumače značaj filosofije i filozofa u srpskom narodu je konstitutivan za temeljno razumijevanje i čovjeka i svijeta iz krila narodne tradicije. Mikrokosmosa, rekao bi Njegoš. Profesor Vidović je jedan od onih ljudi duhovnog karaktera, intelektualnog poštenja, koji je u svom višedecenijskom, akademskom, političkom, naučnom, društvenom angažmanu, koji je u vrijeme potpunog urušavanja slobode kao slobode, pokazao kako mogu i ličnim primjerom se stvarati vrijednosti, norme i institucije vlastitog etosa, među kojima su demokratija, filosofija i vjera imale određujuću ulogu i kroz koje je određivao i sebe i zajednicu, uzdižući zadatak svog samoodređenja i samoograničenja na nivo univerzalnog čovjekovog pozvanja.
Naučni radovi profesora Vidovića nas smještaju na prvu liniju filozofskog diskursa svojom mobilizujućom i militarizujućom mišlju o pitanjima koje svojom tenzijnošću o odnosu između ljudskog bića, svijeta i mišljenja o svijetu ispostavljaju se kao urgentna za svaku misaonu regrutaciju, što je posebno izraženo njegovim društvenim i političkim angažovanim tekstovima. Profesor Vidović je, nastavit onu filozofsku liniju naših asketa, mudraca, monaha, ali istaknutih pregaoca poput Jovana Baljevića, Jovana Plamenca, u jednom najširem smislu same riječi, filosofija omogućuje naše kulturno samosaznanje i samooblikovanje kroz obrazovanje. Time je potvrdio ono iskonsko načelo da je filozof neprekidno svjestan cjeline, a u njegovom slučaju božanske cjeline, jer samo on, filozof, nikad ne zaboravlja svijet, promišljajući i djelujući u odnosu na zajednicu u kojoj misli i djeluje. Filozofski pisci se ne mogu izdvojeno posmatrati od svojih članaka, knjiga ili prevoda, pa tako ni rad profesora Vidovića treba sagledati iz te panoptike. Nijedna nacionalna kultura ne može se cjelovito i temeljno izučiti ukoliko se iz tog istraživanja izostavi njena filozofska tradicija. Posebno filozofija i misao kritička profesora Vidovića sadrži paradigme koje su predodređujuće, obavezujuće, uvijek važeće ne samo za srpsku, nego za evropsku kulturu. Riječ je zapravo o produktivnoj reinterpretaciji kao načinu sticanja kulturne samosvijesti i samosaznanja i nas samih i društva. Ne samo filozofija profesora Vidovića, nego i svi njegovi drugi radovi iz oblasti koje nisu filozofija, pokazuju ga kao izuzetno obrazovanog kritičara, eseiste i društveno angažovanog intelektualca i mogu se posmatrati kao plodno utočište za najkonzistentnije i najsuštinskije evropske obrazovne paradigme. U ličnosti profesora Vidovića možemo prepoznati i sudbinu intelektualaca svog vremena, koji je slobodan i kritički nastrojen, a time i marginalizovan, u javnom prostoru. Obim Vidovićevih konceptualnih ciljeva, posebno u filozofiji politike, mogao bi se sad sažeti na sljedeći način. Prvo, on stalno i nanovo insistira da totalitarizam, čitajte komunizam, je jednom zauvijek jasno pokazao beskorisnost kauzalnosti kao kategorije istorijske misli, jer je također razbio naše standarde političkog rasuđivanja u onoj mjeri u kojoj su utemeljeni na tradicionalnim, moralnim i pravnim principima. Vidović se fokusira na to kako totalitarizam, odnosno komunizam, transformiše ideološke sisteme vjerovanja u deduktivne principe djelovanja. I on je to znao zato što je i u jednom dijelu svog života i karijere pripadao tom krugu političke filozofije. Dakle, ali ono što on ističe je da nam u takvom totalitarizmu i takvom društvenom uređenju nedostaje dimenzija zajednice i odgovornosti. Nedostaju, i zato je on važan, jer naglašava da takvi sistemi nemaju veze sa vjerskom tradicijom koja osveštava sav život i na taj način nosi sa sobom moralni kodeks koji obavezuje građane da preuzmu odgovornost za dobrobit drugih. Profesor Vidović je razumio važnost živog građanskog društva za demokratiju i u kojoj mjeri demokratska kultura treba da bude ukorijenjena u vjerskim tradicijama i vrijednostima. Dakle, drugim riječima, samo postojanje demokratije povezano je sa oživljavanjem vjere. Ako pogledamo sagu istorije srpskog naroda, šta vidimo, pita se Vidović? Vidimo da je svaki veliki društveni pokret u srpskoj istoriji do decenija komunizma bio isprepleten religioznim jezikom, inspiracijom i entuzijazmom. I to je jedna posebna vrijednost, završavajući, da istaknem dijela ličnosti Žarka Vidovića, tako rijetko u srpskom narodu.
a to je da hrišćanski mislioci, posebno i hrišćanski intelektualci, uopšte moraju da pokažu više autonomije, više integriteta i više hrabrosti, da sprovode svoje hrišćanske obaveze u okviru akademskih zajednica kojima pripadaju. Među tolikim akademicima koji se izjašnjavaju kao hrišćani, svi osim manjine ćute o intelektualnim implikacijama svoje vjere. U humanističkim naukama dominantan etos je neka verzija postmodernog dekonstrukcionizma i relativizma, dakle, otprilike istina varira u odnosu na pojedince, kulture ili konceptualne šeme, i u okviru ovog okruženja hrišćanstvo se ponekad jednostavno ignoriše kao irelevantno za intelektualni diskurs, a ponekad se direktno napada. A i sam hrišćanski naučnik, akademik često postaje dezintegrisan, razdvajajući svoj naučni život od svog duhovnog života, dok pokušava da se kreće između religioznog fundamentalizma, po znacima navoda, i neke životne akomodacije. Svaki pokušaj da se na univerzitetu prizove hrišćanska perspektiva nauke brzo se označava kao fundamentalistički pokušaj da se promoviše vjera koja se maskira u nauku. Rezultat ovih suprotstavljenih pritisaka je to što je hrišćanski intelektualac u akademskom prostoru ostavljao nekoj vrsti ničije zemlje, na koju crkva i univerzitet gledaju sa sumnjom. A unutar sekularnih univerziteta vjera je potisnuta na marginu. Vjera je rezervisana za lični život naučnika, značajna je samo za pojedinca ili za sopstvenu vjersku zajednicu. Žarko Vidović je pokazao u dobrom dijelu svog života da tako ne mora da bude i da ono u šta vjeruje, da to je ispovjedao i u svom akademskom i u ličnom životu. Eto, toliko, hvala. Kada sam vidio naslov ovog našeg okupljanja, pitao sam Miljana, dakle, da tema opšta priča o svim ovim velikim temama ili da govorimo o Žarku, on je rekao i jedno i drugo. Ja bih u stvari pokušao u najkraćem da odgovorim na ovaj naslov, na zadatu temu kao dobar đak, a opet da pokušam da pokažem gde su sve ove velike teme, dakle vjera, sloboda, vjera, umetnost, sloboda, stradanje u delu Žarka Vidovića. I u stvari mislim da bi trebalo da obrnemo redosled, ako govorimo o Žarku Vidoviću, i da krenemo u stvari od stradanja preko umetnosti, slobode do vere. I rekao bih da je to u stvari njegov životni put. Dakle, svi naši životni ciklusi imaju određene faze, kao na onoj Ticijanovoj slici na kojoj su prikazana životna doba muškarca, čoveka, ali i žene, naravno. Dakle, stradanje o kome mi u stvari ovde ponajviše govorimo je vezano za životno iskustvo Žarka Vidovića, a oni koji poznaju njegovu misao znaju da je iskustvo jedan od centralnih koncepata njegove misli, duhovno iskustvo. Dakle, to je nešto što je obeležilo stradanje, njegov život, i počelo je u stvari pre nego što se on rodio stradanjem dveju ćerki, njegove majke iz prvog braka, o čemu je on govorio. Ona je, njen muž je u stvari, dakle njen prvi muž Žarkove majke je bio povezan sa mladobosancima i upali su u njihovu kuću, nju su uhapsili, ostavila je u kolevci dve ćerkice, ako se ne varam, bliznakinje, i obećali su da će brzo vratiti, naravno da nisu brzo vratili iz zatvora i zatekla ih je mrtve. I to je u stvari početak tog dugog stradalničkog puta, ličnog stradanja Žarka Vidovića, njegove porodice. To se naravno nastavilo od 41. stradanjem njegovog oca, zatim stradanjem samog Žarka u tom putu koji ga vodio preko Jasenovca, norveških logora, a onda
komunističkih zatvora, pošto se vratio u otadžbinu, pogibija brata u ratu i na kraju pogibija sina ovdje u Sarajevu, 77. godine. Samo Žarko zna u stvari koliko je bilo stradanja u njegovom životu, onih stradanja koje nisu zabeležena, svi znamo koliko stradamo svakodnevno i koliko toga poveravamo hartija, koliko toga u stvari ne, niti drugim ljudima. Dakle, život koji je obeležen stradanjima, onda naravno stradanjem zajednice, ne samo porodice, nego srpskog naroda. I napor, višedecenijski napor da se to stradanje razume, protumači, da mu se da neki logos, kako reče Muharem, neki smisao. A onda u stvari iz toga umetnost koja je u stvari prvo određenje, reklo bi se, naznačenje Žarka Vidovića, i to je u stvari Sarajevo. Ove faze bi mogle da se poređaju kao umetnost Sarajevo, sloboda Zagreb i vera Beograd. Ako ćemo grubo to dodelimo, mada je sve to u stvari. Ima vere i očigledno i u Zagrebu, ima vere i u Sarajevu, možda druge vrste kod Žarka. Nezahvalno je ovako sad tumačiti njegovu misao, pošto je otišao, ali evo, radimo ono što možemo. Znači, umetnost kojoj se tada posvetio, dakle, doktorat u Beogradu, ali početak akademske karijere ovde u Sarajevu, kao mladi docent i profesor, koji je pre svega zainteresovan za likovnu umetnost, likovni kritičar, sačuvani su njegovi tekstovi. Kada čovjek vidi te časopise u kojima je objavljivao svoje tekstove, koji nisu samo estetički, on čita Heideggera na nemačkom i vrlo rano objavljuje analize, tekstove o tome, o Heideggeru. Kada vidite imena poređena tu, i tu je i u tim sveskama je i Andrić i Meša Selimović, i velika imena srpske kulture, onda čovjek u stvari shvati značaj Sarajeva na mapi, da kažemo, jugoslovenske i srpske kulture, kada vidi ta imena u tim časopisima u kojima je objavljivao svoje radove i Žarko Vidović u Sarajevu 50. godina. A onda kasnije, umetnost u njegovoj misli kasnije, kada se promenio, kao put do istorijske svesti, kao put u ono što je on nazivao transcendencijom, kao put u poistovećenje, to je jedan od njegovih ključnih pojmova, poistovećenje sa precima, sa potomcima, sa likovima, sa ikona. Dakle, kao put u stvari u slobodu. I onda ovaj njegov prelazak u Zagreb na novoosnovan fakultet političkih nauka, gde baš predaje istoriju civilizacije. I traganje za tom slobodom vidimo da je vrlo aktivan, kako bi se reklo, društveno-politički aktivan, iako je iskusio komunistički zatvor, iako je po svom svedočenju jedva pretekao da ga ne streljaju. Tamo je u svom dnevniku zabeležio: samo sam se borio da dođem, da me uzme bosanska udba, jer ako me ovi Crnogorci Ozna u Beogradu zadrže, u Đušinu i streljaće me. I uspeo je da radio je ovde na akcijama, bio je silom akcijaš. Pominje se tamo da mu je pomagao i Adil Zulfikarpašić, pored ostalog, koji je već tad počeo da se bavi namenskom industrijom, da dođe da radi, čini mi se, na pruzi, umjesto da sedi u tamnici. Dakle, traganje za slobodom vidimo da je vrlo prisutan. On je u Sarajevu već imao konflikt politički, zbog koga je postao nepodoban, ali govorio tako slobodno jer je osjećao da pripada tom svetu koji se gradio. Tako slobodno je govorio i u Zagrebu, zbog čega je naravno proteran 1967. sa zabranom da predaje na univerzitetima, bio ubeđen da ga je ta zabrana pratila i u Beogradu, da se to nije odnosilo samo za Zagreb, nego i na Beograd. Ali, kažem, tako slobodno govorio zato što je osjećao da pripada tom svetu. Nije osjećao da je na margini, kao što će se dogoditi kada bude proteran iz Beograda 67.
i kada je stigao, kada se zaposlio u Institutu za književnost i umetnost. Dakle, ja sam to već negde napisao, Skojevac u Kraljevini, Jugoslaviji, Srbin i Skojevac u nezavisnoj državi Hrvatskoj i pravoslavni pisac, pravoslavni intelektualac, verovatno već u Zagrebu, ali svakako u Beogradu u Tito komunizmu ili Titovom NATO komunizmu, kako je on to nazivao u bibliografiji. I praktično svesno i namerno možda izabrana margina. Zbog toga što govori ono što drugi ne žele, ne smeju, ne mogu, ali i zato što je oni koji su ga poznavali, to mogu da posvedoče, bio prilično prgav, kako bi se to reklo, i ulazio je u sukobe, bilo je puno onih koji ga nisu voleli, koji mu nisu praštali, on je svesno tu dodeljenu ulogu prihvatio. Kada je se opravoslavio, da tako kažem, 2-3 puta sam izokola pokušao da ga priupitam, ali nisam dobio jasan odgovor. Tamo u bibliografiji je napisao da je u stvari čitao neke nemačke filozofe i pisce, istoričare umetnosti, da je kroz nemačke pisce u stvari shvatio i počeo da shvata i da se interesuje za pravoslavnu misao, za pravoslavlje. Neki Onaš, čini mi se da se preziva neki nemački pisac. U svakom slučaju Beograd, ulazak u jedan krug koji u Beogradu već postojao, to je sad taj dobri stari disidentski Beograd, neki su živeli to vreme, mi ostali ga znamo iz knjiga, i sad se on već tu kreće u jednom uskom krugu prijatelja, ali u kome može slobodno na toj margini na kojoj je smešten da stvara. I sada je naravno, tu su sad one godine u kojima ništa ne objavljuje. Objavljuje, u stvari, saznali smo to na odbrani Dejane Ocić, kada je kolega iz instituta rekao da je on i tekako radio u institutu, objavljivao po nešto, dolazio na te sednice, ali on u stvari u samoći, izolovan, piše to svoje životno delo Njegoš i Kosovski zavjet u Novom vijeku, u stvari, koje se u stvari neće pojaviti za njegov života na nekih preko 2700 strana. Mi smo pronašli 9 verzija tog teksta, dakle svaki njegov rukopis ima nekoliko verzija. A onda u stvari početak izlaska, pojave, mislim da je to počelo, pojave u nekoj javnosti beogradskoj, mislim da je to počelo onim tribinama u Domu omladine koje su se zvale Religija i mistika, to je bilo 82. i 83. To je bio jedan ciklus komunističke vlasti, kako Žarko Vidović kaže, navikle su na dijalog sa rimokatoličkim intelektualcima, piscima, ali pravoslavni, to je mirisalo na staljinizam, muslimani nemaju mnogo toga da kažu, na zahtev i molbu Žarka Vidovića, učesnika tadašnjeg jeromonaha Amfilohija, jeromonaha Tanasija, pozvani su predstavnici muslimanske i jevrejske misli i poznavaoci istočnjačkih filosofija, i tako je organizovan taj susret, taj razgovor o religiji i mistici. 82. 83. posvet je bila takva da je neko predložio da iznesu zvučnike ispred Doma omladine, tamo u Dečansku ulicu, to je bila Moše Pijade, ali naravno to nije dozvoljeno, ali tu su ljudi sedeli na stepenicama, tu su bili uglavnom mladi ljudi. I Žarko Vidović je tu bio ohrabren, kako on piše, vidi, tih večeri kada se govorilo o pravoslavnoj teologiji. To je objavljeno, jer je Milorad Sredojević je to objavio u jednoj posebnoj knjižici, to objavio to i vladika Danilo Krstić i tako dalje, one priloge pravoslavnih učesnika u tom dijalogu. I tako se Žarko nekako pojavljuje u tom beogradskoj nekoj javnosti. 89. se konačno pojavljuju, bar u fragmentima, 2 njegove knjige, Njegoš i Kosovski zavjet u Novom vijeku. On je ovde, Filip Višić mu je to ekavizirao, to izdanje, i praktično pojavljuju se ogledi o duhovnom iskustvu. I tako, u stvari, mi počinjemo da čitamo to. Ja sam, srećom, naišao na njega tako negde u drugoj polovini 80-ih u jednom krugu prijatelja kojem je pripadala i Dejana Ocić, i tada sam u stvari prvi put čuo za njega, onda sam
to je bilo negde 87, 88. počeo to i da čitam. Dolaze 90. u kojima se on uključuje u ono što se događalo, objavljuje Srbe u Jugoslaviji, u Evropi, u kojima nudi rešenje, dakle sad on izlazi iz te svoje akademske opreme, da tako kažem, tog svog institutskog života i predlaže, nudi, govori, sve to što govori, što piše, to nije publicistika, očigledno, jer to je zasnovano na decenijama iskustva, duhovnog iskustva i životnog iskustva. To što je objavio u toj knjizi nije naišlo na tada, na neki odjek kome se on nadao i on kao da se ponovo povlači. Celog veka su stvari kao poštovalac onog pobunjenog čoveka Albera Camusa rvao sa svojom epohom, zalagao se za prevazilaženje epohe, a opet se kod njega primećivala ta potreba za dijalogom, za razgovorom sa epohom i za kontaktom sa tim nekim, da kažemo, akademskim glavnim tokom, establishmentom, koji ga u stvari, koji je, verovatno je bilo prerano za tako nešto. Zašto, kažem, je bilo prerano i u stvari time ću i zaključiti. Očigledno je trebalo da prođe neko vreme da bi se dogodili ovakvi skupovi, da bi bila otvorena ovakva galerija. I meni se i tada činilo, dok je on bio živ, a i danas, u stvari da je on nekako, i to sam, čini mi se, negdje i napisao, on je u stvari čovek koji je komunicirao sa našim precima, ili sa, kažemo, sa precima, svoje generacije, sa potomcima, a ne toliko sa svojim vremenom. Znači, on je bio u dosluhu sa precima, sa pokoljenjima koje su bila i očigledno sa pokoljenjima koje će tek doći. Tako se rvao sa tom svojom epohom, bio je Camusev pobunjeni čovek, zaista, ali, kažem, očigledno da se obraćao onima koji će tek doći i čini mi se da je toga bio sasvim svestan. Dakle, stradao je u sebi zbog te, rekao bih, neprihvaćenosti, bio je prihvaćen u tom užem krugu koji ga je znao i razgovarao sa njim, ali, kažem, čini mi se, možda to zvuči malo, jeli, parolaški, kao da njegovo vreme tek dolazi. To ću reći, eto, sav rizik da to zvuči tako, jer, kažem, vidim da oni koji dolaze reaguju mnogo bolje na njegove ideje, ili da kažem ovako, mnogo su zainteresovaniji za to što je, o čemu je Žarko Vidović pisao, govorio i o čemu je svedočio. Eto, hvala vam na pažnji. A ja da se nastavim na tvoje reči, ja sam ubeđena da njegovo vreme dolazi, odnosno da je već počelo da dolazi, i ne samo njegovo vreme, a o tome definitivno svedoči otvaranje ove galerije, što nije otvaranje samo jednog prostora i kulturnog, što je već samo po sebi značajno, već kako je do tog prostora, do otvaranja tog prostora i došlo, a došlo je, to je sad poučena čitanjem iz Žarkovih rukopisa, upravo zahvaljujući tome što smo mi sad ovde deo istorijske zajednice, njegovim rečima. U kom smislu? U smislu što smo prisutni sada svi ovde koji smo se okupili iz različitih prostora, dakle, da ne pominjem pojedinačno odakle smo sve došli i tako dalje, to znamo, dakle, iz različitih prostora okupili smo se da budemo zajedno deo nečega. Međutim, prisutni smo, ne samo mi ovde, fizički prisutni. Ja apsolutno osjećam prisustvo i u svesti toj istorijskoj o kojoj je Žarko govorio, imam osjećanje prisutnosti i Žarka i Mileve Nice Todorović i onih o kojima su oni svedočili i Žarkovih stradalnih sestara koje nije stigo da upozna, koje nisu ni započele, tako reći, život, a koje upravo u sećanju te istorijske svesti su i dalje prisutne i žive i pominjući ih mi, zahvaljujući Žarku koji ih nije zaboravio, u njima otkrivamo smisao, odnosno u njihovom stradanju otkrivamo smisao.
mladić koji prolazi kroz i logore i zatvore, i to različite. Pri čemu da se mi kao istorijska zajednica, a svako od nas, prisutni su i oni budući kojima ćemo mi preneti na neki način ono čega se sećamo od predaka, i to je ono čemu Žarko priča, ta veza predaka i potomaka, a svako od nas je karika. Moja uloga karike tu je neko moje lično svedočenje, a to lično svedočenje počinje upravo to nakon što je iz Zagreba došao u Beograd, počinje da se okuplja za takozvanim stolom, što moj otac navodi u romanima kao gospodski sto u Vidinkapiji, što je bila svojevrsna paralelna akademija, kao što je bila prethodno paralelna, odnosno i prethodno i kasnije paralelna akademija, o kojoj isto, da sad to ne pominjem, govorio Žarko, i tad za tim stolom okupljaju se i Milan Kašanin i Miloš Đurić i Đorđe Ocić i Žarko Vidović, i ja ga upoznajem, dakle on dolazi u kuću kao porodični prijatelj, a prvi put se sećam kad se meni obratio pričom, kaže, da li ti znaš, da li si ti nekad čula za priču o Bogorodici Žabi? Ja kažem, mene sad sramota kad me neko pita da sam nešto čula, nisam. Kaže on, meni je tu priču pričala moja baba Marta. Baba Marta u stvari njegova baba tetka koja je odgajala njegovu majku, koja je ostala rano bez roditelja i koja je živela u tom Tešnju zbog gde on odlazio kao dete gde je rođen i gde je odlazio kao dete upravo kod te baba Marte. Kaže, priča o Bogorodici Žabi, kaže, Bogorodica je bila jako tužna kad je ostala bez svoga sina i onda je žaba dolazila da je teši. To je priča koja, ja rekao, dobro, u redu, divna priča, ali ja ne vidim poentu. Sledeća priča, sledeće udarno čega se sećam, to isto priča o Vukašinu, Svetom, kasnije Svetom Vukašinu, koji je rekao zločincu te reči blage, samo ti, sine, radi svoj posao. Sledeće fakultet, ja sam na fakultetu filozofije, od koga me Žarko strasno odgovara. Prosto neverovatno koliko je on bio sa kakvom strašću. Nemoj da upisuješ to, tamo će, to je, ništa nećeš tamo saznati, ništa nećeš dospeti, ništa nećeš uspeti i tako dalje, baš me odgovara, što mi isto nije jasno. Znači, to su sve u stvari njegove reči koje postaju pitanja koja ja shvatam kao pitanja na koja ću tek kasnije dobiti odgovore. Sledeće što saznajem na slavi, kad sam saznala da je on čovek koji svetao lik, koji dolazi nasmejan, veseo, radostan, uvek pun priča, saznajem u nekom trenutku da je on pobegao iz logora. Šokiran. Znači, uopšte činjenicom da je on i bio logor sa takvim izrazom vedrine na licu, a kamoli da je još iz toga uspeo da pobegne. I ja ga pitam, rekao, čika Žarko, kako ste vi uspeli da pobegnete iz logora? Očekujući sad neki avanturistički odgovor. Oni uzeli su, krili su se, uzeli naoružanje i tako dalje, tako. On kaže, tako, ali vrlo spremno odgovara. Tako što sam, od kad sam u logor dospeo, svakog trenutka, svakog sekunda razmišljao i pripremao se za tih 5 minuta koje će doći, da od prve sekunde mogu da ih iskoristim. I tako je bilo. Nic posle ja tek saznajem s kim je pobegao, sa kojom dvojicom i tako dalje. I dakle, i tu ostajem dugo bez definitivnog odgovora. Odgovori dolaze, pravi odgovori,
Tek kad se 2016. nakon njegove smrti susrećemo u njegovom stanu, počinjemo, tu smo u komisiji Tuto Šković i ja, između ostalih, da popisujemo njegove rukopise. Prvi šok koji sam doživjela što je to toliki obim rukopisa neobjavljenih. Drugo veliko iznenađenje je da čovek koji je tako što je važio kao Leprševe misli, dobar je Žarko, ali on je malo konfuzan, on ovo i tako dalje, vodi vrlo preciznu evidenciju o svojim rukopisima, numeriše ih, povezuje to sa pročitanim knjigama i karticama iz knjiga i naravno to onda potpuno privlači moju pažnju i krećem time da se bavim i tako dalje. I čitajući to, naročito njegove dnevnike, dobijam i odgovore na ova pitanja. Znači, priča o Bogorodici Žabi, o Bogorodici i Žabi utešiteljki, da Bogorodica, ma koliko veličanstvena bila, i ona pati kao i bilo koja obična majka koja ostane bez deteta. A žaba, ma koliko to obično bilo neko živo biće sporedno koje se ne razmišlja, postaje veličanstvena upravo svojom empatijom, mogućnosti da se poistoveti sa nečijom patnjom. I u toj empatiji je ta veličanstvenost. Sledeći, znači nastavak drugog pitanja o tom bekstvu jeste u tom logoru i to razmišljanje o tih 5 minuta kada će pobeći. On tad razmišlja o tom smislu, on je usmeren ka nadi, ka smislu, ka nečemu, ka životu, ne ka stradanju. I njegova brojna sećanja, to je ono što je isto neverovatno i čudo, što njegova sećanja kroz ta sva stradanja nisu sećanja koja se tiču krvi i tako dalje, mislim, zločina, mislim, ima i toga, ali ne insistira na tome. On se seća ljudskih, i tu je ta sloboda o kojoj on govori, da si u logoru može biti slobodan. Ne može se možda izabrati način na koji će se umreti, ali se može izabrati, odnosno ne način u smislu da li će ovako ili onako, ali kakvo će biti držanje, da li će se dostojanstveno držati ili ne, to može. I tu je ta sloboda izbora, kao što je isto i to, znači to je ta logoraška, kao što je, da kažem, i Frankl koji je pisao o tom smislu i logoterapiji na izvestan način, to je dosta, znači to je nešto što su prošli, što su proživeli, što su doživeli i na osnovu toga pišu, tako i Žarko. I to je isto ta nada, znači to sećanje na prošlo i na pretke, da bi se nada dala potomcima. I to je ono isto što kaže, što je jedna od stvari koje on pominje, kaže vedrina staraca, to je ono što najviše mogu da pruže mladima. Znači, to je obećanje da dolazi bolje sutra. I on u trenutku kad priča o svom, piše tekst Veliki dani nadanja, o svom bekstvu iz logora, veličajući norveški narod i pomoć koju su im oni pružili, on na kraju kaže, prošlo je recimo od tog teksta, prošlo je nekih recimo 10-ak, više od 10 godina, on kaže, on piše to, šta bih dao da se vratim, da mogu da vratim to vreme, te radosti, tih nekoliko dana kad je bezažao iz logora. U tom smislu je ono što je, znači ta njegova, on koristi izraz logoraška elita, suprotstavljajući upravo to ono borbeno step i tako dalje, ovome logoraškom na nekom način trpljenju, u smislu trpljenja, ali ono što je tu veza i njegova i sa Milevom Todorović, sa Svetim Vukašinom, sa onima koji su preživeli ili nisu preživeli, to je ono što upravo
to stvaralaštvo, umetnost stvaralaštvo onih koji su postradali, bilo po logorima, bilo po tim za vreme druge vrste stradanja za vreme takozvanog mira, što oni, ono što može da se kaže za njih je da nisu oni preživeli logor, oni su ga nadživeli. Hvala. Kad već nismo na početku, da to uradimo na kraju, da čujemo neki odlomak Žarka Vidovića. Pa recimo, ja sam hteo da otvorim bilo gde tu knjigu, pa bilo koji odlomak da pročitam, i on bi bio sasvim dovoljan i prigodan. Ali evo recimo ovaj. Od svih živih bića samo biljka živi ne ubijajući. Niče raste, hrani se, razmnožava i daje plodove ne ubijajući. Hrani se neživom materijom rastvorenom u vodi, mineralima, kamenjem, zemljom. U svetom braku sa suncem udiše vazduh i od nežnog stvara živo, kao da je tvoračko božanstvo. Usto živim bićima koji se hrane ubijajući, nama i životinjama biljka daje sebe na žrtvu. Jer ne samo mesoždari, nego i biljoždari žive ubijajući bar biljke. Samo u životu biljaka nema dijalektike po kojoj bi život jednih značio smrt drugih. Od svih živih bića samo biljka ima mudrost životvornu, pa kad Branko Miljković kaže pokloni svoju biljnu mudrost danu u pesmi Raskovnik, onda se time i od čoveka očekuje da bude sličan biljci, da otvori kamen što prećuta zvezde u svojoj tami, da čovek bude kao biljka, raskovnik, da oživi kamen.